Warsa indek kewentenan kasus tengkas ring Kabupaten Badung warsa kalitali selikur hanutin data SSGI mungguh ring 7,4%. Kasus inucap kekantenang tedun kantos 5,3% ring warsa kalitali tigang likur. Kepala Dinas P2 KB P3A Badung Dr. Nyoman Gunarte Mausang paketan dane ngejantenang indik panglimbakan kasus tengkes ring Kabupaten Badung warsa kalitali likur kauningin tedun. Paketan dane ngaptiang kasus tengkes sangkaning gisi buruk sida tedun ring warsa kalitali tigang likur. Selanturnyane ring warsa kalitali likur data tengkes ring Badung kantun kasusun nanging ketarkayang sida nedunang. Kaptiang sida mungguh kantos wilangan 4,7% ring warsa kalitali tigang likur. Manut dane penedunan wilangan tengkes sampun kawentuk oleh tim percepatan penurunan stunting TPPS melarapan ngawinang inovasi inggih punika Badung Bergaya. Program inucap kantun kedap-dabin anggen ring warsa kalitali tigang likur saneja girau. Ngenenin tetujon teknis ring pemargi program puniki wanta untuk ngelimbakang malih ayahan majeng krame turmaning non lebang malih ring tengahing krame. Melarapan program puniki taler kaaptiang side nyiagayang layanan informasi konsultasi pendampingan antuk ambara laya sah on the spot. Program sani kemargiang memperkanti sarang Dinas Kesehatan MDA miwah PHDI. Dinas PKB P3A selanturnyane pacang ngicenin pendampingan selain saking bage psikis ngelintangin tenaga psikolog saneka duenang. Parwata Bali Pos Nguningayang.